biaka mal ke Nuer online TV. Kejan gwaseme leren banaling chetanyo malkam gambella kene South Sudan. Chikwani dinay jwa kene jukwara shigben ko ba malamo ba jabalat. Mi jirama jidit ka channel me gorejin bi subscribe ka gorejin bi je nyuak bagane de kokien. En Läär dana chalat shi kwartin waike gambella shika wuje ka kwar South Sudan ka kuäär kene rektin to kanas tinje ka South Sudan rewich ka Addis ababa ka ben ji South Sudan rewich ki Ethiopia ka kotin lakan ka ben nanung ki lakan mena yes kana ka ja en malä me mal en dana walat ka kwitin konen talk kam South Sudan kene Ethiopia chekamente gambella karikin content chawla tongomi karikin lono de ka kula kapchonga de chekamente greater people ajan waja danen wajaba ki waj morle ka bendian melaken kay ni lakan ngo ko buga benere waj ka Ethiopia ka shukuma South Sudan chebereten ke chicken gur ki dobendian mi chicken ka lon ko de kan ga kapchonga ja shikwar ni dinay shabenre which ke Ethiopia kene ju kware shika je Canadian kon telaji ki ruitin kon roika gambella te thäŋkuey jakten kene ju kware kene ko ken telalien ki ken telagwech ko ba ngaju ngucha tanya kene ki mala dien chala duneken and greater people can penal shower can go the corner trick ticketing mo chala do quantity can written content chakul lado ba kapchong shiko shi jaba she can kordia non ke she can ga chicken gadia bna kan kabom shawu charo jama chajalat rei mala na mo chawla re ka Addis Ababa de kononen te kwar kon ticketing and kwar kon tila kwar South Sudan kana kwar Ethiopia ka gambella de thäŋkuey jakten ka te chagorten mite garam kuche chagor jene a young man lerlon ko de maldar bare wi ka South Sudan ka dere de marba dere tin ke maldan gor dere tin kam de Canadian kon tila jetie ka dien chekamenti Ethiopia ke gambella te thäŋkuey jakten ba Canadian content kwa malandan kwa lelat ka kwirek netin kontin je ka abeje longre wi ka gambella kanasin konti la murle ke jabatin la jenne which South Sudan bikana bedak mani Ethiopia gwasame enna me kel mishala do shikan malamo shikana lat kene dialan konti lat ka malamo kene de shilado chinero dari alaka ko bo mal bedatin shijaba she na segade ngot kamu ko ganak ke nanga gat ken ke bohok bakanang kanaganat kada to chalaro to let South Sudan tin lonko de ka kapchong kano de kay de tin maltin ko ngai konti ke kay to wante te ka border kam Ethiopia kene South Sudan ajan kwane de ti la delegate kene kon la kwar ka South Sudan ci kwar jongle ni chagor kene ne diala ko kendin jala jakel ka benere which ke Ethiopia bika ka doko to de malmo darangot committee tinidi jana dana chalat an roini ti wo kan idealan kono na gode maldereten kam South Sudan ken Ethiopia ken oto shijaba jade longod ba ko dera na dera ka taki dera na dera ka bena naga ke nanga gat ken nanga oken ajan Läär dana chalat ko shamalmo chajalat ke cha do banana de malde nunga re which ka South Sudan ken Ethiopia chala do chajalalet shimalmo chetok ntaman ba kulane do banande la let keje biatika mal jen Läär dan jeje ke jen gwasme tay kamal bye bye.